оила ин табассуми модар аст. оила ин гармӣ ва роҳат. оила ин ғамхорӣ ва дастгирии якдигар аст. оила ин саргузаштҳои шавқовару ҷолиб. оила ин боварӣ ва умед аст. оила ин ҳаёт аст. дар моддаи 23 конвенсия оид ба ҳифзи ҳуқуқи маъюбон ки онро Тоҷикистон эътироф кардааст, омадааст. шахсони дорои маъюбият ҳуқуқ доранд ки издивоҷ кунанд ва оила барпо намоянд. давлатҳои аъзо باید به شخصانی маъюбият داشته در تربیت کودکان کمک‌های مؤثر و موافق رسانند. همچنین به کودکان دارای маъюбият نگاه‌بین آلترناتیوی پیشکش نمایند وقتی اویلا و یا خویش و تبار نزدیکشان نگاه‌بین آنها را تامین کردن نمی‌توانند.